Watu huwa wanapigana au wanapinga wakisema hakuna miujiza. Lakini hebu nikuambie, miujiza iko. Kile muhimu ni kuiangalia vizuri. Unajua maana ya muujiza ni kile kitu huwezi kujifanyia. Pesa yako haiwezi kafanya, wewe mwenyewe huwezi kafanya hata ukiwa na nguvu namna gani. Unaangalia, unaona we umefika mwisho, hata ukiwa na hiyo pesa yote, hata ukiwa na watu wenu wako na nguvu kwa serikali, hata akiwa anko yako ndio PS, hata anko yako akiwa ndio president, unakuta hakuna kitu anaweza fanyia wewe. Kwa hivyo umefika mwisho, kile unagojea ni Mungu atende kitu. Hiyo ndio tunaita muujiza, hata hiyo ndio tunaita miracle. Nasikiaga watu wakicheza wakisema enda ukafanye kazi, hakuna haja ya kugojea muujiza. Si kitu kama hicho, chochote ambacho unaweza kujifanyia, hiyo si muujiza, hiyo ni kitu ya kawaida. Lakini kile ambacho umefika mwisho na umejaribu ukaona haiwezi fanyika, hiyo ndio tunaita muujiza wa Mungu. Hiyo ndio kugojea muujiza wa Mungu. Unaweza kuwa umegojeka, ukaenda hospitali, ukaangalia, ukaambia watu wakusanyike na pesa, ukaona imefika mwisho. Lakini baada ya kila mtu kufika mwisho, unakuta huo ugonjwa umepona, umeisha. Ni kwa sababu hiyo ndio tunaita muujiza. Umefanyiwa muujiza na ukapona tumbo, na ukapona mguu, na ukapona kidonda kimekaa miaka 20. Huo ndio muujiza. Lakini hii ingine ya kwenda kujifanyia kazi, kwenda kushuna majani ya chai, unaenda unajenga nyumba, hiyo sio muujiza. Muujiza ni ile kitu ambacho umefika mwisho, huwezi kufanya lolote, wewe ni kugojea maamuzi ya Mungu. Unaona huyu mama alitokwa na damu miaka 12. Yeye hakuna kitu kingine angefanya. Alijaribu hospitali zote, akajaribu madawa yote, lakini ikazidikana. Kile alifanya ni kusikia ati Yesu Kristo alikuwa anapitia njia hiyo, na yeye akamfuata. Na kwa sababu kulikuwa na watu wengi, yeye akasukumana na watu mpaka akafikia nguo ya Yesu Kristo, akaguza upinde wa hiyo nguo, na mara hiyo akapokea uponyaji. Damu ikawasha kutoka. Huo ni muujiza. Ni kwa sababu huyu mama alikuwa amefika mwisho. Hebu nikuambie, hata mtoto wa Jairo alikuwa amejaribu kupeleka mtoto wake hospitali, ikazidikana. Ndivyo akaenda kumtafuta Yesu Kristo akuje amponye, na badala ya Yesu Kristo akishughulikia huyo mama, huyo mtoto akaaga, na Yesu Kristo akaambia Jairo, usijali, ni kwa sababu huyu mtoto ni lazima apone. Na kusema kweli akaenda mpaka kwa Jairo na akafufua huyo mtoto. Huo ni muujiza. Ni kwa sababu wanadamu wote walikuwa wamejaribu na ikazidikana, lakini wakati Yesu Kristo aliingilia ikawa sawa, mtoto akafufuka. Na Yesu Kristo akaambia wazazi wake, chukueni huyu mtoto mpatie chakula, pachukueni huyu mtoto mpapase na mvalize maguo mazuri. Ni kwa sababu bila shaka Mungu ametenda. Muujiza wa Mungu umeonekana. Hebu nikuambie, kwa sababu labda umesahau. Unaona huko mji wa Naini, hakuna kitu kizuri kulikuwa kinatoka huko. Yesu Kristo akienda mahali pale, ni kijana alikuwa anatolewa mahali pale ambaye alikuwa ameaga, na huyo mama bado alikuwa ameifiwa na bwana yake, na watu wote walikuwa wamekata kauli kwenda kuzika huyu mtoto. Na wakati Yesu Kristo alienda akaguza hiyo jeneza, ilikuwa imebeba huyo kijana. Huyo kijana akaamuka, na watu wote wakafurahia, watu wote wakashangilia, na ile pesa ilikuwa imekusanywa ya kwenda kuzika huyu kijana, yote ilifanya mambo mazuri
huko watu wote waliburudika wakimsifu Mungu ni kile amefanya. Ni kwa sababu huo ni muujiza, ni kwa sababu huyu kijana aliaga na watu hakuna kitu wangefanya. Kile walikuwa wamefanya, walikuwa tayari kufanya ni kwenda kumuzika, na maziko si miracle, hiyo ni kawaida, lakini hii ya kufufua, hiyo ni muujiza. Kwa hivyo mpendwa, ukisikia watu wakicheza wakiongea kuhusu miujiza, we shangana hao watu, ni kwa sababu hawajui kile wanasema. Ni kwa sababu mwisho wa mwanadamu ndio mwanzo wa Mungu, na hapo ndivyo muujiza hutokea. Si lazima kila wakati uwe ukifanyiwa muujiza, ni wakati umefika mwisho, unaona huwezi ukajisaidia. Hata hiyo kazi unaweza itafuta na ikosekane, na uone utakaa kwa nyumba bila kazi, watu wanakushekelea, lakini hawajui wewe umefika mwisho. Lakini siku moja Mungu akutumie mtu akupeleke kwake kazini, uwe ukifanya kazi kwake, huo ni muujiza. Ni kwa sababu wewe ulikuwa umejaribu kila kitu na ikashindikana, lakini wakati Mungu aliingilia ukapata kazi. Hiyo ni kazi ya Mungu. Tuzidi kumsifu Mungu, ni kwa sababu ni wa kufanya miujiza, ni wa kufanya miracles. Wakati tumefika mwisho, anaingilia maisha yetu na anatutendea kitu, tunaendelea kuishi. Hebu nikwambia, huko Samaria kuna wakati njaa ilikuwa kubwa sana, na huyu nabii alikuwa anaitwa Elisha. Akaenda akatabiri, akasema siku ya kesho unga utakuwa bei nafuu sana, na kuna mtu alipinga, naye Elisha akamwambia, kwa sababu mmepinga, kuona utaona, lakini wewe kukula hautakula. Na hivyo ndivyo ilifanyika, muujiza ulifanyika, na watu wote wakakula uga ambao ulikuwa cheap. Kwa hivyo mahali tumefika mwisho, hiyo Mungu anaingilia na inateteka, ndio muujiza. Kwa hivyo wapendwa, tuache kupigana, tuache competition, tuangalie. Na washa kuambia mtu atiende ukafanye kazi, na pengine hiyo kazi imekosekana, na anaenda anakaa kwa nyumba, anakaa huko, hajui aambie nani shida yake, lakini kwa sababu anaendelea kumwomba Mungu, naye Mungu anatumana, huyu mzee anaenda kazi, na hiyo kazi ndio muujiza. Pengine uko na ugonjwa, unaona kuna mtoto wako amegojeka, umejaribu mitishamba, umejaribu dawa za kila aina, umejaribu kumpeleka Kenyatta na imezidikana, lakini huko kwako mtumishi anakuja, anaekelea huyo mtoto mikono, na huyo mtoto anapona. Hiyo tunaita muujiza. Ni kwa sababu wanadamu walijaribu pati yao na ikazidikana, lakini wakati Mungu ameingilia, unaona kuna kitu kimetendeka. Huo ndio muujiza. Unaona, huyu mtu anaitwa Sara na Abraham walikuwa wamekosa mtoto, walikuwa wamejaribu hata wakiwa wadogo, wakaona imezidikana, lakini wakati Mungu aliingilia, huyu kijana Isaac alizaliwa, na hiyo ndio tunaita muujiza. Isaac ni mtoto wa muujiza. Kwa hivyo wapendwa, tusiwe watu wa kupigana ovyo ovyo au kurushiana maneno ovyo ovyo. Miracles ziko, na sisemi watu wasifanye kazi, sisemi watu wajishughulishe na maisha yao, sisemi watu wasiweke bidii, lakini hebu nikwambie, kuna mahali bidii inafika na inakosa kukufanyia chochote, lakini Mungu akiingilia, unaona mambo ni mazuri, unaona muujiza unaonekana, unaona mambo inaanza kuendelea mizuri. Kwa hivyo Mungu akubariki ukiendelea kuamini ati Mungu wa miujiza ako na ataendelea kufanya mambo